Dobro jutro i sabah hajrla. Danas je 23.2. Krećem na posao. Možda neko primijeti da sam preskočio 2 dana snimanja, to jest vikend sam preskočio. Iskreno zbog toga što nisam imao šta da snimim, jer nisam nigdje zanimljivo nigdje išao, pa nije bilo potrebno da snimam. Uglavnom mirovao sam, jer inače kad postim vikendom uglavnom odmaram zbog ovih radnih dana i nemam neke volje da idem negdje. Gledam da budem kući s porodicom, tako da najviše zbog toga nisam snimao. Inače ovako radne dane ću snimati, jer mi nije toliko teško i zna se desiti nešto zanimljivo tokom radne sjednice. Uglavnom, za sad to je to. Idemo na posao pa da vidimo šta će danas da se desi i gdje danas idemo. Ništa, vidimo se kasnije. I dobili smo danas furu, 6 stranki, ja sam već natovario kamion, nije pun, ali 80% je napunjen, tako da danas idemo za Žalec prvo, pa Celje, pa Šentjur. Tako da 3 mjesta imamo po dvije stranke, mješovite su trgovine u pitanju, tako da vidjet ćemo, imamo i Spar, i Mercator, i Jagere, i svašta nešto. I ne bi trebalo danas biti nešto zeznuto. Poprilično su lijepe stranke, pa ćemo vidjeti kako će danas proći dan. Nadam se da će sve ok, da neće biti gužve nigdje, da neću morati čekati puno, jer prva stranka u Žalcu što imam, pa zna se čekati. I nadam se da ako krenem ranije, pošto je sad 7:23, sad ću krenuti pa da vidimo kako ćemo danas završiti. Pa se čujemo kasnije.
nas polako stižemo na prvu stranku. Moramo ići okolo skladišta. Da vidimo hoćemo li morati čekati. Ima li koga? Nadam se da nema. Ne vidim sad od ovoga ovdje. Ali moram nazvati ovaj ovdje broj da se digne rampa, pa ćemo dalje nastaviti. Ništa odozvati pa istovarati. Evo nas, polako stižemo i na drugu stranku. Iznenadio sam se na prvoj stranki gdje nisam baš puno čekao. Jednih 5 minuta trajalo je čekanje, 10 minuta istovar i to je to. Tako da super je krenulo. Evo stižemo još malo i u drugu stranku. Da vidimo kako će ovdje stanje biti. Ne bi isto trebao biti problem. Lagano. Sad tamo gdje je onaj vilčarist, ja moram rikvert s kamionom. Da ćemo. A kombi iza mene. Begaj. Stvarno zeznuto kada je tijesno i kada ima dosta gužve, nije baš praktično zaparkiravati. Vidimo da li visina. Dobro, visina je okej. To je to. Parkirali smo, idemo istovarati. Pa nastavljamo dalje.
približavamo se i trećoj stranki. Drugu isto smo brzo riješili. Nije puno bilo ni robe za njih, niti je gužve, tako da ovo danas obećava da bi mogli lijepo ići. Ali tek smo na pola puta. Ovdje znam da nema trenutno gužve, jer da ima već bi kamion odvirio sa jedne strane, ali vidim da nema ništa. To je iza ovog Audija ovdje. Moram na rikverc ići na skladište. Tako da je super što nema nikoga. Čak me i očekuju. Šef ovog skladišta je već tu. Znači trebali bi i ovdje brzo završiti. Parkirali smo. Ajmo raditi. Evo nas, stižemo i pred Mercator, koji nam je četvrta stranka po redu. Treću smo relativno brzo završili. A ovdje imam trenutno najviše robe za Mercator, tako da vidjet ćemo otprilike kad ćemo da završimo, jer sad je 9:17 sati, tako da vidimo, imamo mjesto gdje da se stane. Biće isto sve na rikverc ide. Samo mora se maknuti kombi, ali dobro, ajde, sačekat ćemo to. Tako da ništa, odu istovarati Mercator pa nastavljamo dalje.
stižemo i do 5. stranke, to je trgovina Jager. Trgovina koja je zastupljena u određenim regijama Slovenije, nije u cijeloj Sloveniji za sad. I koliko ja znam, nije loša trgovina. Ovdje isto moramo parkirati u rikverc. I kao što možete vidjeti, ovdje je baš padao snijeg. Dosta ga ima. Srećom nema na cesti, ali ima pokraj i po njivama. Tako da... Tako vam je tu u Sloveniji. Možete u različitim dijelovima Slovenije doživjeti 4-godišnja doba. Što je top. To je to. Idem sad istovariti za njih i idemo dalje. Evo nas, stigli smo i na zadnju stranku u Spar-Šentjur. Kao što možete vidjeti, ovdje je baš snijega bilo. I to ne malo. Stvarno je haos bio, izgleda. Danas smo relativno brzo završili sve stranke. Evo, trenutno je 10:30. Taman da ovo istovarim i napravim kratku malu pauzu i krenem nazad za Ljubljanu. Tako da ja odo sad istovarim, pa ćemo vidjeti šta dalje.
I to je to, parkirali smo. Nismo loši danas bili. Brzi smo. Identično vrijeme kao i u petak. Ajde, ponedeljak je, znaš, ne treba se previše ni umarati. Da ranije se završi. Da se pripremi za sedmicu i tako. Tako da, to je to što se tiče ovog videa. Ja odo kući da spavam, da odmorim malo. Zatim ide iftar i tavan. Sve kako treba. Tako da, to je to što se tiče klipa. Ako vam se sviđa, šta da kažem, zapratite, lajkajte. Ako želite. Tako da, do idućeg klipa, ćao.